hei hi NK tro ha NK 300 hei hi atlom ber nia CF moto NK 300 nia hei hi amoi ka tia hei hin te san phal si lo hei moi ka til to ka color pan hi che mi om to na pan hi che choice to roma chuan hei hi 300cc ni thung ta aman kha inzangen tang 2.39 ani ta chu i X showroom ani ta i aman tak tak chu 2.7 vel te chu ni ve ka ring leu mai mai insurance le karin dan mai mai ni chu ka lat a chiang chuang lawa chuan hei amoi tre tro khop maya hei hi aron oma hei hi va thave hete TP aeng lo hi thara ma le hei hi amat aga thi moi top kan bai ka vua ve cha kom tro chuan hei kan khal chin lenga hei 300cc nia 300cc chon to lo chu a to mi lo 2.6 vel chuan a thei mai ka ring dan mai chuan mo chuan KTM ne na anin kopa wang hian hei heng te po hi a KTM rio mai a tel lai te po mo ting te po an quality hi a quality ni chuan kan test le anga hei hi dual channel ABS ani thau boka a headlight in le ila a headlight po heading hen a look si aron KTM kharon trom ve de thakani he a look si mo 300 NK khanta amai le chi kilometer som thum le pathum per liter anga chutani ta chuan single cylinder ani thunga 4 stroke liquid cooled 4 valve ne chuan a horsepower hi 33 nia nichina ka khal pakhat ka 650 NK kha 61 ani ain thlau zia chumo hei 23 ni hei 56 zai nia man dau zo ka chu chuan a tanki hi liter som pani aleng boka kezi za som nga le pakhat arit lo khop mai kan khal chin nga kan she thei meang a front hi 17 vek ani an bike zong hi a KBL khamo 17 vek an ron mang kan khal le chin nga hei po kha lo na ti du in omani chuan ati thei vek ti kha bank through in HDFC in du pon HDFC khan an ti thei zel dona tiangin rural bank hian them ka shalawa enge kha bank loan pakhat Indus in ti te hata tang khan i an mani hian thut pui te hian nam thina an la om lowa tuna chuan anin dor meka chuan hei hi mod pani oma hei mod ka thak chi hian a console heming la hidron dang dei mo hen sport mode a oma hen rain mode ani hi rain mode a chuan in atlang puin ABS sensor hi a sensitive thina ABS kha a braking kha aron sensitive thin ni chumo kan start anga plan chinang aba zang ta ve china ka khal len ka a zang sia cha plan le chinang zang ta se kaya em tin meron strap lam la zang ta thế mày cái gì sao sống nga bây giờ nè mà xe hay chú vibration hi thế mình là điều này ác kê hi apa mà tầm vàng bọn thế ha chú mô anh lan sầu chi nó ngắt shit mang đút lang sầu về là lem chuan engine vibration chú om về đây wa mà sẽ ha chú issue liền ta kan lem lo cái này bike test train hậu te hi chú kan chim lim to mo thil soi sel na tur le anh em một lái te kan sẽ thầy lúc á chú tiền cái vàng mấy chú này hồ lắm bằng chú traffic có giảm mel và bắt tỷ phú em là cái hi là chi video rồi mấy thế này cái traffic jam car vel han lim vel an nom rep hi
300cc ni box se mo azang box ya chu that na ni ava han akhala wan num ra ve wan nimbul hei at khoi che ta nuam ani chumo ama hi anuam top wan ning taka bong kon traffic jam hi so ko ve la hen ni nom ber o me ne om lut tuk Mizoram hi khovela hian motor in tlan chok na om chhun ani engemaw ti ni gari ruam chu vairam te kan kala foreign tel heng pon mo soi vele deuh chen not soi don a piangin Israel rama chun ti khang ai to bok se foreign ke soi lang ve deuh chen aga soi du tak pakhat chu om zia chu motor tlan chok te hi kan han te kan traffic thol nan chon ya ni te me ma se abul bal bera chon ho tu tha kan no mo a le ami pui te hian kan zirangai boka ma ni ram mangai na chang hi kan hriat anga ya mi rama te chuan chia te hian choi hne mania an choi hne ma alet le hne ma ho tu te shoka hian a lut lawa an rama te mu theya an mi puin en kol dan ate eng kima mi pui khan an text pe ka kha an mang let le vek ani chu tiang te ani wang chuan chia kan choi te po hi om zene in kal se ti hi ka soi du a mi puin chia kan choya kan chia choi te chun la nep lu tuk tu na te chun hei eng lo mấy ram man kum khata cheng sang ni te kan choya mi rama te thatin te in lua man plus chia in choi nga ha tiang ani wang khan ala ho lu tu kan ni chumo ngor topic karon dang ta dei me bike topic a lut le lo kam a power pack chua hi anuam phiana a bike zanga 300cc ni boka chuan a tire hi thani hi a grippy khop me tire hi a tire hi China ron banga ma se hei corner kan lak velte min ti konfi ni chumo e tia kan han on deuh hlek te hian tire thalo chumo tia kan on deuh te hian kan tlu do nang deuh that te hian kan hre thin ni chu engemani pel phet tang te hian kan om thina a tiang kha keng ve lo heta chuan ti kha karon soi tel du ani awa khal soi ve kha chu so ze lang a gloves ka bun lawa ka konfi thei lo ka khor lat ma ka hei traffic ka tam lu tu ka mo a lo ma kan at te po lo re ve deuh to bok ne na tinga ti vel vok vok kha mi fa te anga tlan vok vok kha kan ching to lem lo mi fa te han ti deuh kher sual thei ti mai ni kha in fel lu tu chen te u my subscriber ka ti chan lo chau chuan an ma ni hi in bedu emo in contact du ni chuan hei heta hian karon danga ta hen contact anga chuan an bike hi eng tiklai pon na test thea i tia in hrechiang du ni pon i hei chu kema personal experience ang zong ten karon soi ta thina chuwang chuan a chiang ber chu a hmuna fakala fa test kha a thabera a test thei veka i mi puin du kha in leidon pon in test right thei vek ti kha lo sheila chuan man choi ngai lova in du tokin of test right thei ni amai ro chu in lo tlan bo pui dei chuan zel bang zut keu chu lo ni ta se in contact du chuan an address kha Brigade Field Bongkon an oma chuan in an showroom hi he video ka siam lai hi chuan an la pe zo fel lova an pe fel to
thuai tura ngai la chuan lon ten an ti thei veka engkim khang kha ti thei veka ni ti kha karon soi dua an off roader ho ATV ti te tuna ka tar lan ang chi ho heng hang te hi du te lo mani chuan an cha sak thei bok cheu ti kha karon soi del du ani okay los nam te channel na kani mulo rei thin vang vang khop mai ti tur kalau nga ve bok nen mo wang chuan los nam te channel lo thir thin te subscriber te in zawai chunga kaloma next video kanin mule thau do ni post bye bye maniram kan theng to boka trong te po azang khai le zak to lo miram a kha cho kan trong te de mo ton ton trong le va thai to bye bye post thank you for watching.